Bisha ici irikoretwo ikinyagio nenda-ini cia ukinyaniria itumurite urugari makirima a Kenya makiuga iherithia tariri ti garama ya mahitia o mothe arutwo aya magikorwo marekite. Giko giki kiahanikire tariki 20 mweri uyu thukuru-ini wa muthingi wa Thiru mwena wa Nyahururu kaunti ya Laikipia na kuringana na DCC wa Nyahururu Moses Muroki kurekuirwo ati ciana ici nikuiya ciiyite mbembe mugunda-ini wa thukuru. The reasons behind that was a type of punishment because of truancy and intelligence. Delinquent. Is it good? Yeah. Because of delinquent. Lucy Joki umwe wa aciari a ciana ici ni atariria ati ukia munene na gukorwo onate kuhota kuhonia ciana ciake waya gukorwo ari kio gitumi kia muruwe gwikora hatika-ini ta ino. Ifugwa Friday. Wakapelekwa police station. Walikapelekwa police station, nikakujiwa nikakuta nimeenda kibarua. Wakafunguliwa kitu saa 10. Hiyo picha mnaona watoto hawana nguo. Wanaenda hawana viatu, nakosa chakula, naomba mnisaidie. Aciari aria twaranirie nao ni mamenereirie giko giki makiuga ona mbere ya gutungia ciana ici ihera ni mangiambiriire gukinyira gitumi mbere ya gukinyukia ikinya tariri riria ricungiriirie giconoko na kuimena hari ciana ici. Tunajua hiyo shamba ambayo hawa watoto kama ni hiyo mahindi waliiba. Hiyo shamba ni ya watoto. Watoto ndio wamelima hiyo shamba. Na wazazi wanafanya hiyo kazi kutoa hizo pesa za kulima. Lakini wakati wa kuvuna, hawa watoto hatujui kama wanapewa hiyo chakula. Kwa hivyo hata hiyo mtoto kama waliingia kwa hiyo shamba, huyo mwalimu angekuwa na nafasi nzuri ya kuchukua hiyo watoto, kuwauliza ni kitu gani ambaye kimetendeka. Ni nini kimetendeka? Ni njia mko naye. Uhoro ucio wa gutuika ate mwana hihi ne igirite handu na ageka wihia ni uhoro wa kawaida. Ciana koshigite ngero, ciana koshigite maundu mangi. Afitha wa ciana kaunti-ini ya Laikipia Ezekiel Mwanza augite ni kiha kuona aria mafatie kugitira ihoto cia ciana niyo maraciagarara na otaguo afitha wa kamiti ya wandikani wa arutani TSC Irene Kadenge akiuga ni marakinyira kihumo kia ndeto ino. It's very embarrassing and humiliating. The whole world is wondering what is happening in Kenya, that children can be gone through that kind of inhumane treatment. It's not happening anywhere, but it's very unfortunate. What we advocate as TSC is child protection, and also we are looking at the teachers and how they deal with learners. What has happened, we are condemning it. Aciari marenda arutani aria marakuruhanio na giko giki gutashukirio ikinya ria kiwatho ari hamwe na guthamirio thukuru-ini ingi makiuga matiremehokera ciana ciao. Na kungioneka undu ungituma undu ucio ndukanacokereke ringi, undu ucio niguo tungikana muno. Wafici ya ciana kaunti-ini ya Laikipia ni iranire gutigirira ciana ici ni ciahonia meciria kumana na giko giki riri uthuthuria baraginyo wambikitwo. Criminal investigations have taken up the matter. So that is where we are. Handu-ini ha Kameme TV, jitagwo Ngina wa Wadurwa.